nang gayung ke menyambut kato ka menjawab tumpah ke badan di diangku. Ba aja kok diangku barik bapiku ringan bajinjang gayung basambut kato bajawab. Tapi semintaro gayung balu disambut, semintaro kato balu dijawab, lain ang kang kuminta mahadap kepada ambo joko nang pasa biasuni. Iyo nang sakit nang baube, iyo nang luko nang batawi, iyo nang bangka nang matampah, iyo nang imbaw nang manyawin. Baanyo lain nang kinangko ko indak basu nang saro nang tun ko lah bana pulang madap perambo bana betu ni ko. Yo bana pakai angku nya. Indak nyolai je ko be diambu kayong kesambutnya katon ka jawabnyo. Antaro kita joangku sungguh pulurah timburan aye bukit tumpuan kabut. Limbago gayong basambut kato bajawab, lima katumbuhan nabak bijo, lima katarabi nabak padi samuri jadi asu sinang ko. Iya sampai tu. Hilanglah. Pakai tu ana kalung. Tapi dia teh sambah di titah tarati nyembu jili lelo sopan karena Allah katung pakai ke depan beliau bersama lai rupanya maaf minta di mana aja datuk menjalang. Mana? Artinya menjadi bana puluh datuk menghadap kepada ambo antara datuk jambo sungguh pulurah tumburan aye bukit tumpuan kabui. Limbago yang bersambut pusako kata wajab lima sajo katerabitnya sama kita jadian tu sinan guang ka dia mana? Iya mana? Bakal datuk ana. Kalon. Tidak nilai joko bet jambu dengan kami sambutnya kata nang kim jawabnya nan nambo tuntuknya tu nan nambo panang jalih iyo itu benar. Mbak anang kinangko sehingga kandak budiah pinta balaku insyaallah dia sambut kata jawab tu. Insyaallah.